Closed doors, I'm a fool for your love. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Good evening guys. Nakagala in town si Bukid Vlogs. Ayan, nakagala in town dire sa lungsod. Wako ni uli ganiha nag-deliver ko buwak. Naglaag. Hello guys, good evening. Diya si Bukid Vlogs dire naglaag sa plaza sa Hagna. Arang ka nice ilang plaza. Nice ka to ilang plaza guys. Ako ipakita ninyo ang ilang mga Christmas lights, Christmas tree. Yan, magara-gara sa ko kaya ako ra diri. Ha ha hay. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. Ang ila diri nga plaza sa Hagna. Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Nanindutang gud ilang plaza. And checking it Christmas twice. decor. Gonna find out who's naughty, who's nice. Lang ko'y kauban para mag-picture ko. Is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows Kasi magpa-picture diri guys. Oh. Na nagpa-picture. Ari ko diri sa Bilin. so be good for goodness. Ko sa Bilin. Mamacita, ¿dónde está Santa Claus? Wow. ¿Dónde está Nice gud ilahang decorations. And because I don't Sus, pang last naman in town nga akong pag-vlog, oy. Hapit naman mahuman ang tuig, mapay pag-anhin ako. where is Santa Claus? I look for him because it's Christmas Eve. Kung ilang bilin, are. I know that I should be sleeping, but maybe he's not far away. So I close the window and peep in, hoping to see him Ang in his stage sleigh. nilang hinog bilin. I hope he won't forget to bring his castanets Kahit and ang to gaya his ng ring bata. to say, oh Pancho, oh Vixen, oh Pedro, oh Blitzen, ole, ole, ole. Mamacita, ¿dónde está Santa Claus? ¿Dónde está Santa Claus? And because I don't believe, I saw Karon pa yung taon nakalaag, si Bukid Vlogs. Oh my God! Higda dyan tagplaza ron. Muna yung palibot diha sa plaza. Kana. Ali diri, muna ilang octopus. Jingle bell rock, jingle bell swing, and jingle bells ring. Hello guys! And blowing Welcome to my channel!
Plaza sa Hagna. Ayan. Calamay Country. Mao ni ilahang plaza diri, nice kaayo. Nabilin. Napoy mga tao nagsuroy-suroy diri guys. Kay lami man. Last ano na pila na ni kadlaw karon ko nakanganhi. Sana panoorin nyo ang aking video mga friends. Ako ra usa wa koy kauban, mao nang di ko ka. Kuan sa pictures, ayang. Dire lang ko sa ilang bilin na. Mintaon nagtagabukid guys nang natagaw. Natagawin taon ko. Gamay ra kaasoy nagsuroy-suroy dire kay limited ang tao nga gipasud. So mao na nga gamay ra pud ang kuan. Patay masugog pa picture. Patay masugog guys. Pwede mo suhot uli hang kuan kay kanang wa may okay kasi dihan tao. May dakpon ko dari ba kay wa panagmas. Hi guys. Bisag ko ihanda ari ko ron sa plaza magpasko ang New Year di ay ari ko diri magpabot kay na sila fireworks. Why to ganay ni ron? Asa kag fireworks nila ani dapita. Asa kay muhuwat ko ni alas 12 bahala. Why to ganay? Mangita tag panhapon ani. Hello. Nasa likod ang Christmas tree nga dako kaayo. Napoy star. Ilang bilin. Balik naman gud niya akong picture kay ganahan ko kayo ba. Una katas-o ng ilahang Christmas tree. Ay, Diyos ko. Salamat Lord kay nakalaag ko dire. Kay hayag. Ayan, ang ganda. Parang decoration ni Tita Ming sa kanyang bahay. Hello, mega love shout out Tita Ming. Ay, Alma Things. Parang decoration mo sa iyong bahay to sa plaza mo. Sa plaza ng bahay mo. Ayan. Almas Things. Mega love shout out. At least nakakita na talaga ako ng Christmas lights. Kana mo na ilang bilin sa stage. Dito ko mabungong tanaw guys. Mga kamars, di ko mabungong tanaw. Shout out sa mga friends sa YT World.
jud kayo pag akong iingana ang video. Kay ug akong iatubang di ug ako magpakita. Kuan si blurred. Gubaon naman ko ning cellphone. And guys, mo na siya plaza sa Hagna. The Calamay Country. Calamay Maker. Ay, butterfly oh. Tapos sila yung card. So iraw na nako guys kay mo. Ako na ning i-end. Iraw sa nako dire sa ilahang palibot. On the first day of Christmas, my Ayan. true love sent to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love sent to me 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love sent to me 3 frankincense, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love sent to me 4 collie birds, 3 frankincense, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love sent to me 5 golden rings, 4 collie birds, 3 French hens, 2 turtle doves Against the light. and a partridge malibot ko. in a pear tree. Oh Christmas tree, how green and gray your black tree. Oh Christmas tree, how green and gray your black tree. As green in winter's cold and snow, as when the summer breezes blow. Oh Christmas tree, how green and gray your black tree. Oh Christmas tree, how green and gray Ayan, your guys. black tree. Oh Christmas tree, how green and gray your Mo black padung na ko mo exit. As green Dili ko agi. winter's cold and snow, as when the summer breezes blow. Oh Christmas tree, how green and gray your black tree. There's an old Christmas card and an old dusty drum Puno ng simbahan. Oh. sweet memories. Pero di pwede mag-vlog sa sulod sa simbahan. So it's faded and worn. It's as precious as the morn. When I found that little old Christmas tree, I thrill with every word, every line. Strawberry. Yes, I There's a always big sense strawberry. around this time. Very big strawberry. Mo out na ko, mo exit na ko mga friends. It's the memory Kay of the love. mangita na tag pagkaon. Mangita nagpanihapon, mo exit na. Wangan pa jud ko. Kunan pa. Wanang sound si undang na. Kuan ni si Ja, ang cart ni Santa Claus di ay. Nay kuan na mga ranger. The Red-Nosed Ranger. Labay lang. Mas gwapo diri di ay kay layo ang Christmas tree makuan si Ja. Mahol si Jag video. Kaysa dool murag putol. Yan guys, ito ang plaza sa Hagna. Kina-nice iyahang mga decoration.
Mo exit na ko. So, mubabay na ko. Ito po yung exit nila. Ang ganda. Nice exit. Glory free from heaven afar. Heavenly hosts sing Area. Ay, entrance exit. hallelujah. Sa exit, ma'am. Tourist ticket. Okay, salamat. Nada diri sa pikas ang exit. Wank. Nibalik man ko sa entrance. Tala dyan yung taga-bukid ba? Dira madaspikas ang exit. Oh my God. Wah, mo gawas ako ay mato na tao. Mga paryente kay mga una pa hapon. And guys, papunta na ako sa exit area. Tukar na po. Pulis nga libat. Church. Mendoza, Abjam, Francia, Kalimantan. Passing of IPL and Islam. Minsan masalamat sa mga siyang ginawa. Here is Senor Santa Claus, housing clouds Sa misa sa Masanto, sa San Pedro Palombo, sa San Pedro sa Pagkakalaman. Hindi sa gilat kami, Harry Glorious. Minsan masalamat sa mga siyang nagawa. Thank you very much for the good city of Manila family. Masin din siya for Divine Mercy family. Minsan masalamat sa mga siyang nagawa. Sulit sa tuwing Misa alang sa katumbaran sa COVID-19. Sa Rocky, sa Mag-stay sa ako diri guys. Kaya human akong panihapon. Maminaw sa kumita. Ako sa simbahan kay Perting. Puno adjod. Punuan sa simbahan na. Doon ra kayo. Mag-wait ra ko diri niya. Alas 12. Hello, Ma'am AB, Ma'am Almasing, Mami G, hello. Biga lang shout out, JBNL Channel, Adventure Dinner Vlog, Summer, shout out Summer. Bye bye na guys.